米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Usuar no gawas go sakaci urip ita， 上主的话语使我们得生命。Sarigaka mabulung， 平安。Malatsai kita a milayap to suar no gawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suar sa ciyes， o fangzalai alingo go pafri ai to urip。Awa ay ko posto no tamlawan at lemak. Uniswalan ako itamonan yi. Umi pafri ay to urip ko alingo saan. I Yohani sa ka-6 at 60at 2。耶稣说：“给人生命的是圣灵，肉体是无济于事的。我告诉你们的话，就是赐生命的灵。”约翰福音6章63节。Sarikakaw talajwa mapatala to no tabang ko talamaan a mikumi apakani i fangzalai alingo ami pafri i titaanan to sakaci itser no urip ita. Nikaurira ano caay pasorin kita to suar ning rai caay pakatinako kita to pipahlama no fangzalai alingo。虽然主已经预备了丰盛的恩典，要借着圣灵赐给我们，使我们得着力量，但如果我们不信上主的真理，就无法体会圣灵对我们的帮助。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao sa punaran ako kufalo jua a mitlutlu to suar iso. Nakani usuar iso ko sa kacitanang ako at saay to karaw-raw i karurayan at lemak. Ato pakani isuar iso to sa kahapinang ako to bipaorip ni Yes Kristo amisafalo to orip ako。主啊，我要谦卑遵行你的教导，因为你的话语使我有智慧，即使在困境中，我也不忧虑，并且我从你的真理中明白主耶稣基督的救恩，更新我的生命。Pagkaini italamaan na angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。